Winter session phamdribagi matangda MPCC ki maikaidagi status constitutional head oribasing Governor House Speaker amadi Chief Minister the memorandum copy pishin kre hairi Indian Constitution ki provision amadi article punamak status da hojik lai plenga kasina violate tawre haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na maral sirakli MPCC na sindana ngasi Imphal BT rotalay Congress baban na pangtok ipapaw impham amada CLP leader Okrami Bobina Democracy sa palibak amada constitutional laibak adugi state khuting makta piriba topom topamathau thabak thonom sing asi status da pal belenga kasina Indona satre tawning bata tawduna leire Indian Constitution na piba article 174 amadi constitution ki makhada semba rule of procedure conduct of business loinana rule number 17A the piduna leire basahi am calendar year amada democratically elected whatever lenga amana state assembly ki mifamasi yamrap the budget session autumn session amadi winter session haina homlok phangwadabani haina piriba pumnamak asu violate tawre status da budget amadi autumn session phangkhrabasu winter session ni phamdre Constitution na piba sahi amagi calendar year gi matam di loiga tawre adu Manipur lenga ngasi phawda winter session si phamnabagi samon tawba leitri masina barabar ka winter session phamdri ki batana MPCC ki maikai di status ki constitutional head oriba governor house speaker amadi chief minister the memorandum copy mampishin kre hairi Bawi Muhammad da MPCC ki lusing makia so saru yakhe Manipur da hojik lairiba government se Bharat ki constitution piriba provision mayam sing si loina violate tawre akoi democratically elected government se lairibra laitrabra democratically elected laitragadi dictator gi shasan tawna sathadna lairabra haibase akoi opposition gi side tagi question tawjari opposition da laiba akoi di day one gi dum haijabani constructive suggestion akoi matam punamakta akoi adum pigani aduga sarkar gi tawum thokuma thau tawrokta taragadi akoi tuminna silent spectator dona laibadi akoi di laiba yaroi